Let's pray. Father in heaven, we thank you for your people tonight. Thank you for the Bible. Kaya't kas panangurnos mi, dagiti bibiyag mi, pampamilya mi, dagiti addang turong panggep plano ti panagbiag. Dahiti sa apo, iso kumamanan ti mangted ti wisdom, courage, challenge, ken mang excite ti puso miya po itang atawen nga manginanama, agtalek apo kun ka, gaputakin ka awan imposible. Bless us, Lord, in Jesus' name. Amen. Press on. That's the title of the message tonight. You may be seated. Press on. Philippians chapter 3, verse number 14. Philippians chapter number 3, verse number 14. All right? The Bible says in Philippians 3, verse number 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Itangatawen, masapol nga datayo kakabsat, ket press on. Tell your seatmate, press on this year. Press on is a verb which means to continue moving forward. Hanga pa atras, no diket abante. Amen. Pastor abante. Abante, kunana. So nga, may dito apelye, dumita hanggang pulos nga, quit, abante. Continue moving forward. To flow on. Awan na po utan yung kakabsat nga, agarado nga pa atras, ayan. Ti agarado kat, derdiretso latag, paspasango lata. So, datayumet kas jay. Agpaiso nga adun tinagapuanan, nga madupay ti dapat nga maaramidan. Iso nga masapol nga ti spirit tayo, press on. To advance. Amen? Agad-advance ti lubong. Masapol agad-advance tayo mo da Kristiyano. Ayan. Agad-advance ti technology. O 5G to. Namoy di jay? Hindi lang kati malagib ko 3G. O, tatan 4G ita. Soon kakabsat 5G. In fact, dito ba't patak din sa nga tower, dito kat 5G. Am I right? Anong nga tower dito? 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 Oh, mas kilala nyo pa sa akin ha. Oh, 5G. Kastan doon kakabsat. Tulokwan 6G. Kasan nyo di jay? Oh, so agad advance ti lubong. And we as Christians should not be left behind. Masapol ag-advance tayo mo ti Christian life tayo. Ano mabalin kakabsat nga ti lubong ag-advance kat ti Kristiyano mode udi. Ag-advance tayo. Let's press on. It means to march on. This is an ongoing battle. Hampenalpas kakabsat, iti panakidangadan. It's still an ongoing battle. So, don't sit down, relax, and give up the fight. March on. Keep on fighting. It means to go on. Patuloy lang. Amen. To move forward. Move forward, not move aside. Not move backward, but move forward. So, deta lang nga word din kakabsat. Dakkel nga mangtud king ka, iti idea what you need to do with your life and faith this year. Press on. It also means to pursue. To pursue. So, yung kunana nga, I press toward the mark, kunana. Kamakamik, I will go after this goal. To follow after, to press forward. To press toward the mark, actually means to press forward with intensity to the goal. With intensity to the goal. Hangag papatay, hangag lalanay, nudiket masapul kakabsat, nganap nuan regta, ragsak, kinasidap, okay? Kinaalibtak, amen? Naalibtak tayo lang, amen? Wen, hantay palubos nga, digiti parikot problema, kan kinakapoy, ket pukawon na ti panagalibtak, ti pampanunod tayo. So nga, masapol nga ti Christian life tayo kabsat, agal alibtak tayo, amen. Agal alibtak ka kas Kristiyano, amen. Bagam takaabay mo, agal alibtak ka kunam. Well, amom no trabaho ti unag ti construction kakabsat kita. No naalibtak ti engineer kanti kwaya ti daw. Ti foreman ayat ata. Ay ka talagang agpukawa. Paspasan yo, takabaybayag kayo. Umay man ta meriendan, umay no obrayo, kunadano ko aya. Agawid tayo man tapangaldawa, di kayo pinagudgudwa, kunadano ko awan nakakabsat madit patay-patay, masapol na alibtak, amen? Awan ma-accomplish tayo nga para ti apo, no hanti agal alibtak. So as Christians, as church, if we are to stand and make a difference, to accomplish much for God, what? We need to be what? Agal alibtak, amen? Nakatinglis na agal alibtak. To be exuberant, to be enthusiastic, to be vibrant. Ayan, DJ Gayan. To be energetic.
To be snappy. Yadjay ti kabsat ti intensity. So, let's press toward the goal with intensity. Amen. Hanga dete, panunod tayo pelang gat, tsaka mo na madano medyo, no kasanon to. Alag pa iso nga by the grace of God. Ngayon dapat, by the grace of God tayo, napnuan pamati. Now, what are we going to take as a church iti dito 2021? This is a continuation. Kadete lesson ko kabsat iti last Wednesday night. If you remember, nauding a prayer meeting ti 2020 and we are continuing this lesson tonight. What spirit should we bring with us? Okay, number 1, the spirit of excitement. The spirit of excitement. Amen? Oo. No, dapat nga paki-excitan tayo kakabsat. Deto'y pa nagserbi tayo tiyapo. Hanlaan nga, dagiti makmakanti paki-excitan tayo kuma. Amen. Okay. Hanlaan nga, dagiti daduma nga naindagaan ti paki-excitan tayo. Nang nangruna pa'y kuma, iti pa nagserbi tayo tiyapo. Are you excited in serving God this year? Amoy palubos nga mapukaw keng kadetang excitement in serving the Lord this year. Amen? Na kayong choir members, be excited. Every week, be excited. Da kayong HBBC Sela, be excited. Digiti ushers tayo, be excited. Excited. Dakman nga mapan-churchan, maaramat nakman ti apon. Amen. Excited. Dakman mapan, igimungen, mausar man ng ti apo ti biyag ko. Excitement. Okay? Now, first of all, we've learned a dissatisfaction. What does this mean? Paul was satisfied with Jesus, but not his Christian life. No may panggap kan Apo Jesus, awan birukan tayo nga sa bali, umanay isunan. Right? Umanayan ti Apo. Ngem no may panggap, iti biyag tayo nga agserserbi ti Apo, hantay dapat nga mapnek. Kuna tayo Apo, at ado kumapay nga kararwat maidalan mi. Apo, hanla ko makastoy ti maitid ko. Nakita yung kakabsat, dete na itid nga kwa tayo. Sino nakakita? Amen? Sinot nang basa? Amen? Sinot nang evaluate? Anat challenge na king kangar, DJ ita. I hope nga di pinangkita tayo kakabsat, ket at the intud na nga challenge kada tayo. Dete, statement of account tayo, ti giving tayo ti 1 year. Ket numan at the failures tayo, hangkay mo upupay. Ayun ko na nga, dakay ti agserbi ti hapon, failure ti giving. Hanggang kakabsat, basta po la bumangon ka, amen, agpatuloy ka. When, at nagpa-prayer request kanya, kung agad pastor, pag-frame ka, hana na ito, ti first fruit na ka, dinamot kahit umay kapilyang ko na na. Hana kakabsat, hana isot, gapo na nga failure kat giving, di ka umay makigimungan. Amen? When, agisam ti daduma ka da kayo, pepe isun sa dijay. Kaya, sa apol kakabsat nga, kuna tayo apo, bumawi ak ko na, DJ ti challenge. Apo, thank you ta si bibiyagak, bumawi ak itang atawan ko na. Ibaga man ta kaabay mo, bumawi ka ti apo ko na. Bumawi ka. Yes. Eket no kas pagarigan na itad mo mat kakabsat, dete apagiso, na ipaay mo ti para ti apo. Eket, masapol ako ng apo, hanam mapukaw kumakanyak, mas i-consistent ko pa. I can, no, adakawadwadan na apo, I will increase my faith. I will increase my love. I will increase, Lord, my step in giving. So, dissatisfaction. Amen? And then we need to have devotion. Kuna na, this one thing I do. Direction. Amo tayo ti dapat turungan tayo. You know, for the last few days, I've been sitting down, no, da gundaway ko, kaya't gimatangag kakabsat ti kwa, amoyo, isuggest ko ka, napintas deto eh. Gimatangag ti notebook ko, kakabsat. In response, deti kwa ni Pastor Jun, nakita nyo, adanto pa may sa notebook, ipakitak damdama. Sabagay, I do this every year. Ngayon, deti nga notebook kakabsat, ito ko nga isurat, digiti goals. When? Ito ko isurat, digiti goals no kwa. Sabali pwede preaching note. Pwede tamot iso pag-isuratan yung dapat ada jay medyo, tuko nga ko ng apo, asaak ma dito 7th sense ko ita. I want to sense your direction in my life. Amoy jay 7th sense, malagay po yung message nga yung preach website. 7th sense. Hala nga 5 senses, ti gumanggana kanya tayo. Hala nga dapat common sense. Dapat day 7th sense. Day 7th sense, day mas-sense mo, ti panangi turong ti apoking ka. Panangi gawid, ma-discern mo. So you need to exercise your 7th sense. Kunam, Lord, itang atawen, anyat pangidalanam ti biyag ko, Lord. Anat kayat mong aramidan ti pamilyak. 7th sense. Exercise, enhance, and develop your 7th sense.
Number 6, common sense. No awang king kata common sense, kanta 7 sense, nonsense ta biyag mo no kwa. 1. Kaya't yung agbalingan nonsense ta biyag yaw, uray klaro ta sense of seeing mo, klaro ta sense of hearing mo, klaro ta sense of taste mo, klaro ta sense of feeling mo, no awang common sense tayo, kan awan 7 sense tayo, nonsense ti biyag tayo. Amen ba? Okay. Deti mat mesa kakabsat, deti iti baro nga inrugik itang atawan. Although aramidag nga maglalaok ngamin ngam ita kung nakapo ipamaysak, DJ ko na ni Pastor John, ilis tayo, di kita mauawat yung blessing. Oh. Siyempre, hamot na sweldo at mauawat yun, di nga mga kapsat. Damot ya, gabot abroad no ko, awang ka de. Kanayong kanta, Emilyar ka da, Western Union ka da, Palawan. Mapan, ano pa gawin dyan? Agawat ti, remittance. Amen? Alright? Well, dada magkakabagyan tayo ti abroad. Oh. So, dapat at the notebook mo. Tapno, ijay mo nga matrack down kakabsat, di ijay mauawat mo, ket, ijay mo't kaisurat mo, jay tights mo. So, kaya nasawan, ijay mo ma-evaluate, ala, adape, gayam hangko na tightsan. Kasi if you are serious with your giving, you must have a record. Anything nga serious ka, the record. No business, no serious ka to ubram nga business, masapula the record mo. No our record mo, you're not serious with the business. Talaga kakabsat. Anything you are serious in life at the record mo, am I right mga kapatid? I-record mo dayjay. Oo. Kastamot ti giving. Iso nga dapat ko nam Lord, agyamanak digiti message si di last year, digiti ti mangted kanyak ti sense of spiritual direction in my life. Okay. Next, determination. Absat. Determinado tayo dapat. Amen. Hantay po upay kadigiti parikot. No dagdamang nga parikot yu ita. Pagkapuyan tirik na yung kakabsat, umasidid kay lang tiyapo. Kasi tiyapo, i-encourage na ka. Kunana, be strong and obey good courage. Kunana kan Joshua, amen. Yeah, tiyapo kakabsat, gubwayan tiyamin nga encouragement. Gubwayan itiyamin nga pamabileg, pamatibker ti panagbiag. So if you are weak, sabi ni David, why art thou cast down, O my soul? Apay mapasag kakararwa. Hope thou in God, kunana. Day Psalms, amen. And then we need discipline. We need discipline. So, you need to have the 7th sense. Uno common sense ti usar makunam. Gusto eto yan, sobro na eto. Time ko nga nag-Facebook, tama na. Ha? No mangang ka, gusto eto yan, medyo over so na, di pampanangang kong kunam. So, common sense yon. Nakita yung kakabsat? Oh, iso nga mo yo, nakamay-mayat ti sa uti-apo eh. Kita nyo, di balance na kakabsat. Kadwa nga tao, the common sense ng awan di 7th sense. So, we need discipline. Kat ti discipline tayo kakabsat, we are living with the rules. This is our rule, the Bible. Oo. Deti kakabsat. Kaya't nagpintas man ng tinairugi may nga lesson iti Monday night. Nairugik may panggap ti separation. Da kayo nga men, umay kayo ito no Monday night. Da kita na nakaumay. Inat-adresan tayo nga madama kakabsat, dagiti issues, subjects, areas nga questions, ti biyag tayo about our faith. Tapnon ti kasta makapagtakder tayo nga nasayaat. Iso nga adada kakabsat nga nag-send ti questions na kanyak uray pa idi December. Tun Monday kakabsat, manseran detan by the grace of God. Manseran to detan kakabsat tun Lunes. So nga hanggang absent. Okay? Discipline. Number 2 kakabsat. In review kledoy, is spirit of unity. Okay? Number 2. Dito iti magrugyan tayo tangarabit. Number 1 nalpas tayo idi last Wednesday. Number 2, kakabsat, that we need to bring in 2021 is the spirit of unity. Okay? Now, anak ka na sound, dito unity. Pag tipunak, dito number 2 kan 3, unity kan cooperation. Unity, then number 3, cooperation. So, pag may saek, at a unity kan cooperation, di kad may sa. Anyo na gets kakabsat, okay? Ang kay pinangan siguro. May sat kay papanan na ngamin di jay, unity kan cooperation. Ti meaning na kakabsat, ti cooperation, ikabil mo man Benjamin. Di number 3, di meaning. Ayan, basahan tayo man, ready, go. The process of working together, wow. Nagmayat deta kakabsat, no adda deta nga panag, titimpuyog. Amen? That is the important word for every family, cooperation. Amen? Kunada di unag tipagtangan kat ada kooperasyon mo di unag tibalay. Kasano? Ada para dalos, ada para iwara. O di ba? Cooperation. Madi nga cooperation di jay kakabsat.
Ada para dalos, ada para iwara. Oh, di ba? At hindi yun ha. Okay? Ngayon, toward the same goal. Oh, kas lang kumano, agdalos kay ti barangay, di kat cooperation mapan amin, di ba? Kapsat? Toward the same goal. Amen? No group project. Everybody participating, contributing toward the same goal. Amen? Kasi mula di kita group project yo. Uno bukbukudam. Agasam talima kayo, siksikalat na gubra, di ba? Tapos to no grade agpapada kayo. Unfair ka kapsat ya. Agasam di jay. Kastamot ti church sa kakabsat. Blesan ti apo ti church sa pasap tayo. Amen. Kit dapat adamot pasat mo Uray tayo pa nagkararag mo. We must be united in prayer. United in prayer. Amen. Agkay sa tayo kakabsat pa nagkararag. Makipag may sakay ti kararag. Join hearts in prayer. Amen. Walang solo-solo dito. We are a family. So adaming paset tayo nga makatulong ti panakapapig sa ti trabaho iti apo. So nga, dayjay ti purpose ti apo king ka. Dapat amom dayjay ko nam Lord. Itangatawen ko nam, deti kwa notebook mo. Anamit apo ti mabaling ko nga maitulong nga makapapig sa iti trabaho apo. Ti HBBC family nga nangipanam kanyak. Surat po dayjay. 7 cents. Apo, kayat ko nga makita. Masense dayjay nga banag. Well, imatangak pa iti may isang notebook kakabsat. Ang kita yo? Prayer diary. Oh. Prayer diary. Kayat ko lang iburay sang kabatit. Kakabsat may panggap dito. In-require ko, digiti workers tayo. Ito'y malem, ay ito'y bigat. Kunak, mano kaya amin dito. Mano kayo tatayan? 14, ingay gumatang libro, notebook. So napanda naggagatang notebook kakabsat, nung siyak tinaggasto. Oo, di ba? Okay yun. I hope nga hanyo nga lalaukan sa sabali nga sursurat, deda nga notebook exclusive. Tatani, di simang put, di na pang gimatang notebook. O, bunong mo, ganamit kayo prayer diary. Deta ti may isang role tayo nga dati church, mangikararag kadagiti members. Mangikararag kadagiti papastor. That's what we should be doing here. Amen? Oh, prayer diary. Di prayer diary kakabsat. Kastino ka ti ikabil mo dyan, prayer diary. Ti may isang page. Okay? Ikabil mo dyan date. Kano nga inrugim nga ikararag. Date. And then, dyan next kakabsat, isok kadaklan ti space, prayer request. Oh, the prayer request. And then, the next, basit lang, Bible verse. Ano ti Bible verse nga mabalin mo, nga i-relate, nga i-claim para ka DJ nga prayer request. Oh, di ba? No awan mapanunot yo, kat awan malagip yo, awan ti hantay pa inaamuan no anat Bible verse nga may apply, you are feel free to ask us. Pastor, ano no kat Bible verse nga may apply? May panggap ka, digiti ag-exam. O, di ba? John 11:35. Isangit mo tiyapo. Amen. Ano? Psalms 127, anak ko na jay. It is vain for you to rise up early and to sit up late. Kunana. Bambanog ti agriing nga nasapakin maturog nga naladaw kunana jay. Hindi. Kararag mo Amen. James 1:5, if any of you lack wisdom, so kunam apo, dito nga kapsat, dito ti prayer request na, ket ikakararagin ko na Lord, James 1:5, heavenly wisdom. O, tuno kung kapsat, agkita kayo, sis, di ba? Brad, kumusta ting kararagta? Amen. Ako na nagat, praise God, sister, nga ni Jack nakapasa. Di ba? Di may medyangan nga ni Jack nakapasa, gamjengan nga ni nakapasa. Di ba kakabsat? Nga ni Jack nakapasa. Talaga nga nga narigat, kabsat. Oh, praise God. Oh, di surat mo answered prayer. You will be surprised. Ito no, ag-inventory ka. At the end of the year, makita mo, nagadunga answered prayer. Man, what a blessing. What a blessing. You want to do something worthwhile in your life? Di gito yung advice kakabsat. Take it. Gawin nyo, uray na kayo nga young people. I know you're busy, but start doing your prayer diary. Wala kayo di kasi nga notebook. Manumali, din 40 pesos. No, awan iti paggatang mo, tell me. Ngam ipacheck mo di notebook mo kanya ka, tabakan no pag-isuratam di sabsabali. Tell me, Pastor, awan paggatang ko ti prayer diary. Manong kwartam, 5 peso, kwakta 35. Di ba? Why not?
Gusto natin na magkaroon ka, mag-grow ka sa prayer. Di ba mga kapatid? Let's be united in prayer. Oh. All members. Oh. No kasano nga, all members ada daily bread na. Amin nga members ada dapat prayer diary na. Ulitat tumanton Sunday ang kakabsat, data ito amin, palubos ti Apo. Ket, nung nakagatan ka ito, itugot yun tun Sunday kakabsat. Paitayag kunto ti adda prayer diary na. Amen? Hangko'y magbagano, da premium na, kakabsat. Ngayon, paitugot kunto, ay paitayag kunto, sinot adda prayer diary ng kunaktun Sunday. Please bring your notebook on Sunday, okay? If you have a prayer diary. Parents, igiti anak tayo, adda dapat prayer. Uri, basit lang. You know? And then, kakabsat, I will explain it more on Sunday. Ngayon, division na kakabsat, siyempre umuna, personal request. O, di kita personal prayer request mo, anat prayer request mo. Mabaling nga di kita confidential. O, di ba? Iso nga dito, mo iwara-wara ta prayer diary, magasin sinot, makabasad, tanto kita taya. Aglalanong di kita, babalasan kat Lord, crush ko ni kastigong ko na. Mabasa, tanto kita, data prayer diary. Okay? Sumaruno kakabsat, pastors and family. Ayan. Alam nyo to, di kita prayer request me. Okay? Pastors and family. Di sumaruno jay kakabsat, my family and relatives. Di pamilyam. Inanang mo, ni tatang mo, di kita kakabsat mo. Tatang, anat prayer request mo? Oh, di ba? Ket no unbeliever di parents mo, damagam day jay. Tatang, anat prayer request mo ko na? Iranam tihan na nakainom no ko siyempre. Di ba? Tapno, nasaya at di baganak yung kabakay, baganak at ado kumapay nga mainom, anak ko na nagatawa na nakakabsat. Ayan. So, datang anat prayer request mo. Nanang, anat prayer request mo. Tikabsat mo, manong anat prayer request mo. Kasin, anat prayer request mo. Ako nagsaya at ikararagnak. Yes, kasin. I'll pray for you. Oh. And then, sumarunong kakabsat, brethren. Dito may ipopost dito yung kabsat. You ask a copy from the live stream. Team, dumawat kayo lang ti kopya, we'll give you a copy. Mabaling nga cut-outan yon, ipagkatyulatan. Tapos naman kayo mabanog nagsurat. That's okay. And then the last part kakabsat, cut unsaved. Sinot ikararag mo nga masave itang atawen. Dayjay. So, kompleto. Now, hana kailangan nga ikararag mo amin, di jay ti may isang bigat. Di pa isulat to, buramong kakabsat, di jay. That's a lot. Schedule mo. DJ basit ko na, okay, Monday detoy, Tuesday detoy. J brethren, siyempre marami. Wednesday and Thursday, pagudwaem. Imagine mo kakabsat, if we will do that, ipag-pray ka, ipag-pray nak, we pray for one another, papanantay no kwan kakabsat no kasi iti ubra tayo. If we are doing that, papanantay no kwan, ay katrumang ay tayo kakabsat nga di main sa saan. Because God will open the windows of heaven listening to our prayer. Then we must be united for the gospel. We must be united for the gospel. Ti Ebanghelyo ti Apog, kay kaysa tayo kakabsat, nga mangiburay itatangatawen. Amen? Share tayo wherever we are. Hindi kalman, na-impose ko. Nakita hindi jay? When? Hindi ako nag-post para magyabang, ha? Alam ng Lord ng aking puso. Ti goal ko day jay kakabsat ka to encourage and to inspire. Okay. Tapos ko di ba na? Hashtag. Ugaliing mag-soul winning. Sabi mo sa katabi mo, ugaliing mag-soul winning. Oh, nuhanapin na lang mag-soul winning. Ugaliing mag-trucks distributing. Para the rhyme na yan. Oh, ugaliing mag-trucks distributing. Okay? Oh, ano pa eh? Ugaliing mag-inviting. Kausat, agawis ka di umay magigimong. Agawis ka tagboyat live stream. Ugaliing mag-inviting. Para the rhyme na. Parang poem. Ing. But we must be united for the gospel. Do your part. Whatever resources you have, whatever influence you have, no bigbigam nga naggapu ti Apo deta, ipausar mo deta nga para ti Apo kakabsat. Ket hangkan to agbabawi nga impausar mo ti Apo dayjay. Amen? Kasi nagpintas na, di mo amuno anat mabaling nga pangusaran ti Apo deta nga intud nagang ka. But preach the gospel of Christ. Okay? And we must be united for the goal. We must be united for the goal. Oh, praise the Lord. Ano ti meaning ti goal kakabsat? G-O-A-L. Kitantay man, basaan tayo. Godly objectives aim to labor. Di kita kakabsat kat godly objectives. Anat objective mo itang atawen? Adamon lang?
No awampay kakabsat, agkararagkan. Apo, anat mabalin mo nga maaramid kanyak. Anat mabalin mo nga, anat kayat mo, Apo, Diyos nga accomplishment ti biyag ko itang atawen. Kunam, amen? Will you ask that from God tonight? Ito na maturog kayo, ito agit idaka kabsat, agpampanunot ka. Amen? Hangag bilang utang kan pa utang ti ubram. Nakaidaka ko nam, Lord, anat mabalin mo, anat kayat mo, nga accomplisharen iti biyag ko itang atawen na po. Ask that from God. Okay? Godly objectives. Are you ready? Ayan, kopyan yung kakabsat. Godly objectives aim to labor. Siyempre, itrabahuam. Prayer is good, but you need to work it out. Work it out. Godly objectives. Ni Pipo, isut may isa nga nag-testimony idi Sunday afternoon. Doktok tayo. Kat kunana, nag-backslide akti 5 years kunana. Kat timay sa nga goal ko itang atawen, bayadak dagiti nagkurangak ti Apo. Kudkudak kakabsat namang panunot di jay. 5 years nga bayadan na nga tithes na ti Apo, gabot pa nag-backslide na. Ngam honest, kat napintas di jay nga goal. Kas kaladeti nangirwar ti lugan nga 5 years nga bayadam. Nga amortization kakabsat kat you are obligating yourself to pay it off. Because you acknowledge nga uri nag-backslide ka, di na ka mo binebe anti Apo. Uri nag-backslide ka, ka dalatamot ti sumrek nga income. Uri nag-backslide ka, kat nangangang ka, malimok magkansapay, di ba? So, the Lord has been good and blessed you. So, Apo ko na I will pay it off. Kat ko na I believe it's doable. Numalpas mo deta, people. If you are watching, or you are there in the Zoom, amom numalpas mo deta by the grace of God, nagdakkel testimony eda, brother. Be determined. Tapusin mo yan by the grace of God. We'll be praying for you. Tapos kung nagat ti prayer ko, maka-soul win nak, nga maka-awis ti church, nga baptize si ma-soul win ko, 1 soul every week. Kat kung imagine kung 48 souls in 1 year. No amin tayo, kasjay kung ag-inflate ti attendance ti church tayo kung ti church nga na ag-social win hang ag-inflate, ma-implat, kabsat. Maplatan. Amen? But if you win souls, we invite people. Ag-inflate. Amen? Godly objectives. Godly objectives. Aim to labor. So, united we stand. Amen? Makita tayo di text, the Acts 2:1. The disciples, they were united in prayer in one room. When the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. We are in one place. Dagay dita kakabsat ti Apo ta sanctuary lawag. You are in one place. Pakita man idadjay. Kitan tayo man ida kakabsat. Praise the Lord. Wave your hand. Wave yung man ti imayo kakabsat. Amen. Ayan. Ngiting panalo. Sige nga. Ay hindi, naka-face mask pala kayo. Okay. Praise God. Pasukin. You're in one place. Wow. Amen. All right. Ang dami nyo praise God. Is Claveria joining? Nandyan ba ang HBBC Claveria? Wala yung kanilang video? Madingamin ti signal ijay, so ikarkararagyo. Ang prayer ko sana, dito 1 month, bale, iso amin kumapelang, naka-tune in dito Ngem, J. Claveria ngamin, agputol-putol signal, sayang mo. So ako na, sige lang, just have your own service la tanuwang ko na. So let's pray for them. Amen? One accord in prayer. Alright? Cooperating. Ano natin meaning to cooperation? Once again, define tayo ulit. The process of working together to the same end. So do your part. Iba ka man kaabay mo, do your part. Kung naman. Yan. Do your part. Napanunot mo, no anamot tipasot mo, have you figured out what is your part in the ministry? Okay? Number 4. Let me end with number 4, kabsat. Maybe number 5. Number 4. We need to have the spirit of concern. Well, talaga kakabsat. This is not a time nga detay tela bagitay panunutan tayo. Siyempre, number 1, panunutan tayo ti survival tayo. Ngem ti Apo kadwa tayo, right? But as the Lord helps us, let us help others. The spirit of concern. Concern. Amen? Concern for one another.
Okay? We need to have a concern for one another. Sa pulot, dede ko ta define ko mati meaning ti concern kakabsat. No concern ko nam ngamin kat dede haala nga sympathy. No sympathy kat dede makipag-reak na ka. No di kat concern kat maseknan. No dede gamit tinapin sa word na. Makisaranay. Amen ba? O maseknan ka iti need ti sabali. Thank you. Maseknan ka. O no mapanunot mo ti kabsat, kumusta nga tamot isunat? Agwander ka, di ba? Oh, kumusta nga ta DJ nga kabsat? Amen? Mapampanunot yung lang DJ no kwa kakabsat? Concern for one another? Oo. Ni kasto na bayagan na imayo na ya. Kumusta nga ta? Sino kada kayo ti ada na panunot na nga nabaya kasan na imayon? Oh. Kat ni Alaysa agat na bayag sana na kumain na ya Alaysa. Inawis na ka ni Karel? Ha? Voluntary. O sikat na concern ng spiritual life mo. Amen. Good. The concern na the spiritual life na. Amen. You see that? Oh, concern. Kumusta nga ta di kiti kakabsat kat na iko di nga masaksakit da na imbag da nga tan. O di ba kakabsat? Concern. Amom no adda dakkel nga puso kat adda concern mo kakabsat. Sikat ti mabalin nga bendisyonan ti Apo. Kasi sikat ti addaan puso nga makay-extend eh. Di kat ti Apo, supplyan na ka ti resources, tapno makay-extend ka ti help. Ngayon no awang concern tayo, tela bagay ti pampanunutan tayo, di kat kaslatay lang de, te kanal kakabsat nga nagayos. Stagnant, tela bagay tayo eh. We're only thinking about ourselves, we're stagnant. Di kat pagitlogan na tayo ti lamok. At stagnant. But if we allow ourselves nga maging concerned ti sa bali nga tao, the Lord will use your life. Amen po ba? They judge seventh sense. Okay? Concern. Alright? Concern for the lost. Concern for the lost. Oh. Praise the Lord. Today, aday may nga agasawa. Kaya't pa idedikar dati anak dato no next week kakabsat. Kaya't maragsakan nak ta imay dadi gito eh. Nga agasawa ta kaslang anak-anak ti kwaka di gito yata nagyagyan ti church di ni June Carl. Kakabsat imay ti kapilya nagigiyampay dito eh. Kat hanna malipatan kabsat nga personal nga talaga nga insakpay tinangi deal king kwa na ti talaga nga panakaisalakan. Naawatan na nga permi. Ti salvation. Kapalipatan pastor kunana tanamin adwak idi nga imawat ngem dedi na udi nga panangi-share mo kanyak. DJ tinalawag kanyak. Kat nagre-pari baptize nak ti kamanday anak kasi siyempre, iso lang ti talaga, pan naka-amiris ko ti usto nga, pan nakaisalagan eh, ubingak pa yung amin, di mun una ko na. So, tatangab sa atin may dagasawa pa i-dedicate dati anak dagat, praise God. Tatangab sa atin ni bagat na ni April, ket sinairan tayo ti gospel itay, imawat ti Apo. Itayang kakabsat, kunat, kaputa fresh na fresh kanyak, digiti teachings tayo ti Baptist distinctives, kada digiti surusuro nga maipanggap ti doctrines, distinguishing marks tayo nga Baptist from other churches. Idrugrugi kaon. Kat kunak kadakwada, bayat umay kay tumananta, disciple lang kayo kunak kanyada kakabsat. Kat kuna ni John Carl, pastor no discipleship, dimot dati lesson na no kang agsasaruno kunana, won kunak, kat bayat mo may kamti every week. Kuna na kanyak. Ay, amen ako nak. Oh, hang isakti mapan di balay da. Isudat umay dito yung kapilya. May met mo may kay dito kasi na siya umay di balay. Siyempre, adot anak yo, baka ma-disturb. Pastor, may met mo may kam dito yung kunada. Concern for the lost. No, dada kabagyan yung kakabsat. Concern for the lost. Bashiran that gospel. Amom no save ka, tinumber one nga paka-concern nam kan burden, nam kat family members mo. Right? Ni nanang mo, ni tatang mo, digide kakabsat mo, dadapelak kasip ngatan. Ay, handa pa amok kinapod no. Idi kalmang kakabsat, kausap namin ni si Mrs. Rosete. Kat papagtutungtong kami maipanggap, digiti Baptist distinctives kakabsat. Kat istoryaan na nga, Shakti leader, idi nga manglulualo, pastor, kunana. Dete Station of the Cross. Isunat mangi daulo ti Station of the Cross. Kat tinaminsan, di ka no may isa kabagyan da. Idi ka no agpapaala da kakabsat. Kat agkararag tayo ako na nakanaw. Di preaching ko di Sunday morning. Mangan tayo ko na da nga main. Kat
Ala, di kad na mabalin nagkararag ko. Umuna ako na. Nagulimag di kad nagkararag kakabsat. Kat idi ka no, ada dyan ni Mrs. Rosetta, dingdingag. Ayan. Oo. Idi ka no nalpas nga nagkararag. Inasitgan, di ka bagyan na isunakot ko na. Ala, alwadam Tabaka deta napnapanam kat mayaw awang kamuteng ko na kano kakabsat. Alwadam kunana, tabaka deta naturturong mga relihiyong kat mayaw awang kamuteng kunana. Kat hantay nga na iyaw awan no di kat naamuan tayo di kinapudno. Kat tikan sungbat na kunana, ala kat adda at ti kinapudnon kunana ka DJ kabagyanda. Itatta kakabsat, DJ nga kabagyan, ano ka no, day bagan Mrs. Rosette nga, maditikas to. Wen, agkadwatang kunana ka no. Oh, di ba kakabsat? Blessing, Ma'am Rosette. Stand and make a difference. Ag-stand ka na nga para ti Apo. Hangka mababay nga mangibaga tapang matim. Hangka lakit nga makiap-apa. We are not teaching our faith and doctrines of the Bible nga i-training da kayo nga makidebate kan makiapa kakabsat. Bean nyo daki buloy kada Elisoriano kada Manalod tang kakabsat. Iso dati makin porte de tangam ti porte tayo ag-stand and make a difference. Yeah. Don't make unnecessary else, but if you need to explain it to them. Ang kastoy ngamin deta. Kastoy kat kastoy. O, di ba? Apay, agatang ka kumaa. Kastoy ko na. Dagat, ayan na kad yan ta Biblia deta pa nagatang ko na. Awan yan ta Biblia deta. Di ba? You stand and make a difference. So, concern for the lost. Amen. Oh, so no kada kay ti the lost nga loved ones na pelang. Oh, deta kakabsat ti dapat nga i-priority nga ikararag. Apo ko nam. This year, please, help me Lord. And then concern for the ministry. Madadagsenan tayo ti trabaho ti Apo. Eket, mapanunod tayo ti pakasaknan tayo. Mapanunod tayo kakabsat ti pamilya tayo. Kung natay kumamatagat, kumusta nga tayo church? Kumusta nga tayo pastor? Kumusta nga tayo digiti workers? Amen? Oh, lumuklukmug da. Okay? Oh. Kumusta nga tatay Bible study di Santa Catalina ta iyan announce. Nga dete agan announce ak didi ket kasla dete awan kakabsat kala natay ka nga pag diswan na digiti nga balikas. Haan na kakabsat digiti may announce Bible study Santa Catalina ket tunno may sa ket naktumamot sumurot maminsan na. Ala pa dasen yung mamutag paiso may sumurot tumaminsan tumakita yung mat. Tumamot sumurot day tap no makita. Malay mo, madadagsinan ka. O ni Brother Jonel, kat hanapay na pansimurot nag-Bible study, kat nang ti, ginastos da nga nag-Thanksgiving idikwa, December. Concern. O, hanabiro, di amount ngayon na ngabsat, kung naksak, Brad, nagadudeto yung Brad, kung nakpeking kwa na. Yung anangarod, kat isumot ti heart na kakabsat. Amen? O, kumusta nga tatiyang people ministry mit at church? Jay ministry ti dapat may nga dakkel iti lugar na jay pusom. You must be addicted for the ministry. Hangatil-tila dati paka-adika, amen. Wala, kita man talaga kabsat mo ay taabay mo no yan na ti paka-adikan na kakabsat. Wala si mo deta. Kunanan di Bible kat they addicted themselves for the ministry of God. Last, let me move to number 5, kabsat. Amen. Are you still there? Okay, we need to have the spirit of expectation. The spirit of expectation. Nagmayat ti ag-expectar iti Apo. God cannot fail. Men will fail, but God will never fail. Ti may isa nga sentruak lang kada iti nga point kakabsat. This year, expect God to answer prayers. Deta man kakabsat, ti may isa nga imitid ko nga message kada kay itang Rabi. Expect God to answer your prayers. Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee. So when we call upon the Lord, what do we expect? Answer, amen. Anapay, and show the great and mighty things which thou knowest not. Don't give up praying, just pray. This year, expect God to answer our prayers. Wanang ang pastor kala narigat sa Luke 1:37. Luke 1:37, everybody read. For with God
nothing shall be impossible. Kita yun? Specialty ti Jollibee kat Chicken Joy. Specialty ti Chowking kat Siupaw. Laureate. Kan dete naimas dete siomay da kakabsat. Oh. The specialty ti McDonald's kat spaghetti. But the specialty of God are impossible things. Are there impossible things in your life? Are there difficult problems in your life? Go to God. You want spaghetti? Go to McDo. You want chicken? Go to Jollibee. As long as you have money. But if you have difficult things in your life, go to God. Spirit of expectation. Apo, kunam ti saom, sung batam ti kararag ko, amok nga di nakpaayen. Deta kakabsat. Amen! Day jay. Nalpasan, di message tayo. Praise God. Mayat di jayan kakabsat. Permi nga nakamay-mayat nga pangalaan tayo ti buwelo. Ya? Momentum. Nagmayat ang pangalan ti momentum dedo. Spirit of, number one. Number one. Spirit of excitement. Number two. Spirit of unity. Number three. Cooperation. Number four. Concern. Number five. Ayan. No sim magupsat king kadeta kakabsat, agbaling nga nabak ng tapanunot mo ti ideas. Isong agawit ka kumaitagat ko nam Lord, thank you. Han na mabalin, nga lumabas deti message kanyak, nga awan iti naaramida na kanyak. This message should transform my life. With this message, there are decisions I need to make. With this message, there are changes I need to make. With this message, there are adjustments I need to make. With this message, Lord, there are goals I need to aim. Lord, thank you for this message. But show me what you have for me in this message.